eso a wo premo ato awia yi ensem ahodo a yensa asoso no ebre aso ese donhwere baako entem yesi nkunyan na yede ensem no esom Ghana fo nyina ese ageme ensem wo prem to bre ekase bo ensem ahodo a yede enam no wo kwa yententa kase no eso a eye DLFM.online.com sadanso ana yen social media handles ni nyina no kasebo no enam so yenti union app no eye DL 106.9 sadanso ana Facebook no ena awia ye stream live ewo page no eso a eye DL 106.9 awia ensama hodo a yede enam no de ebedi mu akwiti bi ene se tachiman mena wokasai wojabrantam yedumu a enum ato efie bi mu a enipa de obi emprai na emom adwapade de ahyepa ewo tachiman yebekọ ne de mu nsem ababesomo yebebo ede awuramu ewo frama ntem ne sia mekasai ensu frama boma esia esukufo adan maako baya atuno esia mekasai ni nyina eso atumi apa se Ghana fo beka yi a enfinhia nan ye wobra COVID-19 ebowura Ghana no edro baako a eje ne home na pa eye AstraZeneca mene okasai empenfo de betu da echirem se ye beyi every sister no every se foforo aba eno so mu nsamo bete afutuo akọ ede magana de hye nyina se yenhwe ye huye titiriu ene gas cylinders awodo aye use on se be ye nkofa sunsuanso bone emfa emre yen empenfo wonom ana Zoom Lion Ghana wo moda no de betu da chirem se efi ahodo a adokoro Ghana titiriu ne nkran no eye Ghana fo suban o mampen na danko akufuado Ghana mampen yankasa echiremu a efim pimene do na yabato ya beto no na Ghana ni bia anto abano amfa mo mampen dada John Dramani Mahama na sasa mampen akufuado kan ye no ana kane mampen John Dramani Mahama edi anu yaba wo chirem se wode aban ebebokro no emfinhia nwotwe a wo ba won protectilda wo beti watum emu ensem so ewa hanom a awia yi wo beti na nsem ne pika we hu na awia yi yede ba besom Ghana fo nyina ese agemensem wo prem to bre ekase bo ensem ahodo a yede enam no se bi empene se aboatati a wo betwen so a aya na efiri baba enu nti eho aseda yemfa Emma Pens World Ghana me pato wo mo eyadwumaku a wo boa Emma event bia no asietimi ya nikapa se wodi dwumadie bi na wato ensa fredom na edom no eba ye no wo bema wonom ebibia se bi odachi bi wo mo ebetimi ade ahye ne nso pa de eye Pens World Ghana Limited wonom atena ye no ewo kokomlemle ewo nkran ha wo ben ATTC number wajeso eye 0244 622494 0244 622494 Pens World Ghana ye madwumadie no ase nika na animonyam so etimi ba wabrabo mu a wonom ani adwumako a ene awia yi wabo ya dontene se yemfa ensam no emra mesom Ghana fo nyina ese woprem to bre ekase bo akenkan fo mienu edia mejeso eye gangster katia mitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy ebusia digredem ese keji madam a wo bi akwada zepu na yenka yenum nsem kakra confession ansana nsem ne beto aso a ya to aso ye di bone be ne adie meme ma wo baako Kwadwo oba no we enso ma hwa akura no adedia nyame ahu osamina na wawuo ye koya as reincarnation me am no die no once me nipa na wawu DL News. Ma yamo akwaba na yenhye kasebo no ase yenhye kasebo no ase a ye kwatachiman mene wo ekasai enipa bebro oha ana baabi a ombeda eni ayenyan wo munya ene se wo jabrantam atimi ato efia wo mo atimu ema ewi akire no enipa de obi empra obi anso angu na emom adwapade ene niema ana atimi aseye a enye asam kotua na wo mo akire mu a baabi a eja no ehye ase no etretre eko edan ahodo mu firi se de wo mo siasisi adan no ewo tachima baabi a eja no toye no edan ni nyina ebembe ho nti etowe mu a na tre na kotowe mu wo mo akire mu a enipa na da sa adan no mo no
wamo etime bo moden edwane epie wobra wodum da adwumako ni pie mo ho na kire se eniema de etime asai akwada ketu a wadada mu nyame nko na ba mu nka wo hyeda ne nso na enipa ne betime bo aye etabira akwada no edi no edwane ye na wobra wamo ne nsamtrofo kasa na wamo ekirem se wobia ne hono mu ane ho atimi ati wobia nso amu wobia mpra na mom adwapade ahodo ani nyema wamo wo ana etimi ahye enyema ahodo a wamo ahwe no ebi eyeketa wamo da so mattress sadanso ana TV ene enyema ahodo a wamo di siesie wamo da mo ani sika ne nyina no ayade a etimi ahye se yekasa yi wodum dadwumako no entimi enye hwehwemu emfa de property ade eja ne ba ye no enya meto edwa na wamo niema ekọ atorenche mu a wamo dwapade adane asatoa no wamo jebre ene DLFM amanebofo di nkomo emu nsem nie Mino jena atu ekwana no na horizo ntiera nka me force me bege tu suna hit ho ne yada motuma bwe ara me yere mo fu da no sunu nka me hwedo bi ma chance no sunu ma fa emi etoku bi odan na ene side wana bubu ti midemti siro nti bi no ala catch up ba so amra no so opi ho na me twina na no sam por ke me se no san koto na me samba so samba na me twina me fi aba me brother esma so go so me to fam yamba anko bia o mo ka ke bia fa me na me na aso se mi bia aso nta ko bia o mo bom aban biska me de na ko na aso kelbe 5 bars ka enti we na kwakwa ya reho sampa na wo ba ye Facebook no eso a ya de se video no eda so a won so wo betime ahwebie na wo hunu se de eja no esi etie aya reho sampa na enochi ana wo mo ehunu bie wo bra na eja no ehye wo mo ensem trofo di nkomo no wo mo so ekire nsem kakra na wo ba ye Facebook no so a video no eda so eye DLFM 106.9 wo Facebook no so womo so a wo hu bie no womo kirekire mu nie jena sodan ma kwanara wo mbefa mapi no ejeni da ho tututu kura kere ne ye hu bibia anyeye nti ye try say ye no so beguso ye no so guguso na afi kodu ba bi na wo say ye try say nimpera wo mu ne ye hwehwe nipa no in fact na kwan na ejeno de nipa afa so na ya ayoho na ya homten so nti ye foso ya twetwe nipa no okunu na oyere ne ye fa wo mu pi na in fact na ejena hwo mpapa onya agor oba no de na ye tin pa na dan na ye mienu nti nkwara da bakum na maame na papa no so eda bakum nti maame na papa no de na ho na ye serious pa efiri ho ashipta ba nkwara no so wo nti nkwara no mmira ye budo no gbangban nkwara ne te mo pie wo mo ye de e ba bonte na afi yo se dan medr wo na wo ho no ekwan kakra da ho na wo se be ma no wuro ho na obeto nkwara ne die no mu nti ono no beto ho no mu na afi yo se ofre na ye so se na ye so nye den embra ti na ye no gina wa ne sapa na ehu ti that time no try ya so na ye nsem nti mmira me ma anta ha no na afi wa twena fo wo no so ama baka ne koko that time na je na hina ama no koko ne na nufu ne ho ni nyina ejena yi ho ni nyina ahon na mbepie so a meboa no me yie maame no eto edan ba kuno ma ye nipi abonte eba ne sa na o se ye pe doctor bia ben na ye de no ko no kra no moto na o se ye kan ye ho ye tu de no hospital ntam na ye ntumi kan ye ho nti ade a tie kwan so kra kaka kra ye kodu hospital wa ode de pe de na ya ro ho ne hu na ro de ye hu ye de na de ye ra ko pa eno ma wode mo de do so pa bag beble tama won pam ye na wo me maame ante me ba na wo pa na eno ma ni na de hu ba kumpo me maame na de pade nyina siniska nyina 500 note na sesema atete yenyi ade ba kumpo enfim apart from no store eno ma pe ne ye maame no ma nyina sai sisra mo papa ade na ya reho sempa aya reho sem aya reho sem nsem bi se ne nyame anem nukure ni wo hwe papa na wo kasa na ono ankasa na ho kafo na atoye nchemu asi na ono watumi apie na oba no ntumi mpie ye na in fact anoten se we na kire se da che heaven no obi abekwaja na yire obi abekwaja ne kunu no awre ho pa o se eto de eden no eden be ma na atumi abuban apie eto ba no ne modu kakra nti wotwe a entwe ma obey yetumi apra but impa ne ye boss twede ampo Yakopon we nka obey ye fia ko obey ye ya olongo spring gang ko ma no so anka oda no nsa so se biscuit wona de ne kro no ko fa ho kra ko ye na so ye be twede ampo Yakopon yes onso no mu maye na anoden nti weri nyina si watachiman yeah ye nto akase bo no so ye to akase bo no so na ye bo e de awuramu ofra mantanum
Nesi ameka say a school dan maako bebra do nesi ameka say ensuo atumi ato apa ne nyina so ofra mantem a eno no wo eye enroll constituency a eno no ewo voter region nesi ameka say ayara ho sempa je say school dan no emu maako edu nwatwe de eno no eye basic schools a eno no ewo fra mantem no emu na sawe oha kase we ya ebaye na me say school fo nkwala ne de bebi on betena mpo asua de no je say akoye den pa ede ama wo na no na headmaster Edema and Low Senior High School no need the wisdom adeti wakasa chire mo asesi ameka sei oha we no abam potem hono ma school fo ne de baby on betena asua de no ayede papa ede ma wonom ICT lab eya de asesi ameka sei ni nyina eswapa physics lab nso eno so eswapa baby mpo ankola na betena mpo edidi ni nyina asesi ameka sei akwaya oha kese pa ede ma wonom sente on totosre sempenifo mra mu na ne manimi omra emesi school no emfa ema wonom emra okasa no nanum ensem ni rainstorm that has caused a lot of devastation to the structures I have in the school. Currently, my ICT lab, physics lab, agric, visual art, assembly shed, and other buildings have been ripped off. The most serious one is my kitchen. The kitchen and the temporary dining hall built for the school since 2012. For the fact that the actual dining hall being built for us since 2012 has not been completed. And when we had a rainstorm, the kitchen and the dining hall have been totally destroyed. As you speak, my kitchen staff cook under the vagaries of the weather, sunshine, rainfall, dew, all of them, and it has become a challenge for me. Any awuti ye a headmaster Edema and Low a senior high school no ne day a day wisdom adati enwati any municipal chief executive Edema and Ragasa and Raga ne day at the site a yamiwu ono su chirema oha we na aba no e ha no papa essence school for nkwala no bebi on betena asua de no ayede mpa de ma no sente no assembly ni guso ebo ho moden se be ya beboa na wonom atumi apesa oha we no ano eyes pomasibre ene wachi nso watoto de asre Ghana de hye nyina mo amonsem obie se monkonkwaboa na school dan eso apa no wonom entumi ensiesie mfama school for no. It's not easy. I didn't see that thing in my life before, especially our public schools. When you go to Futa School, it's a newly one of the new secondary school in my district here, and the roof of all their building where they are having class is not there. And when you go to another secondary school also, the same thing. And other public schools, especially if we go to Koji, Alakple, Anoga Ise, Agove, Akwautoko, all the roofs of the school building are ripped off. And at the end, the damage is so huge that assembly alone cannot afford it. So that's why we are appealing to the philanthropists to come to our aid if they can support us with roofing, sheets, and anything they have to support us with. But we are appealing to the Ministry of Education because when these things happen, our school are on vacation, but now they are in school. Because the headmasters are calling me, and the education director, as they are in school now, they need a place for our pupils to have a lesson. So we started our assembly to do something, and we are doing our best. But the impact is so great that assembly alone cannot afford this. Eni awuti ye aya municipal chief executive Edema Aloga nidin at the set yamewu. Enwati ene school for nkwara wonom eko school ewa anragare mpatemu edu nkomane biso amso. Na mo nso oha we na aba no sempa na mo ha no exhibit na wonom so ekira mo nsemu. You can see behind me, this is our kitchen. And the last time we had a downpour, this is the situation right now. The kitchen is down, and our ICT lab and our chemistry, the physics lab. Seriously, the rain has caused a lot of damages. And we are appealing to the government to come to our aid because the school authorities cannot do it alone. From roofing sheets down to furniture, everything. We need almost everything. When it comes to girls' hostel right now, we have new hostel, but we don't have washrooms. We have about 800 plus girls, borders, are suffering for one pit. Because of this, some of our girls had to go out just to ease themselves. We are really suffering. School for Enquires. One ewa from Mantama, one school dance in apa, and I wate one and all. And what he and a dear Cassabos and a yanim la sebedani, Edema and low consistency, and when you command Mrs. Wapeni. Now also, and some who do I quasi, same pan or cow, and a honorable Richard Kwame Sefa H. Or how we know how papa ni senti okopio masebe joma or the betu janoma who come faswa or bet me SSS school down. Myself, I'm thinking as soon as I get to if we are recalled to Parliament, I think I have to pose an urgent question, especially
with the annual senior high school issue, because that one is virtually finished. So what is holding the contractor to finish up? I think the minister will be in position to help me out so that the whole populace of the country will be aware, and we will support the good cause for the school to run to its fullest degree. Any awuti ye aya mashebedwane edema and low consistency. Nedin the honorable Richard Kwame Sefe. Yanto akasiebo no eso ewo DLFM 106.9 eso a wo ba yen Facebook no so ansama hodo ayede eso mo ne nyina no videos ne pictures ewo hono mo a aye ne ho pictures and videos of Inogan wo hwenhwe ana wi wani so a enyi eno nti wo message wo comment ne nyina so ye beje ewo Facebook no ase na ya kenkan ye de ama ho yanto akasiebo no eso yanto akasiebo no so a emfinsha nan nie ana yade kodie wo coronavirus ni die dese mikroma sambre man ni die ba ko esane COVID-19 ebesin se Ghana fo ko mu se kupa chen ene edi Ghana fo dem aha wo mai papa ama sese amno kasai wuto meat pie kura no a COVID levy ubetua na wobra yade no eba ye no edro ba ko a eje ne ho ntintiman ema Ghana ye wo bi mpane eye AstraZeneca sa dro no mene wo kasa mpanefo da betu da echirim se edro no ewiase nyina no yeyi ede free system no mu a ye nyusu biem efiri se empanefo atimi aye foforo a ebetimi ababeboa na yade bia no a ebeyi ne ti etise COVID-19 no yetimi abunukom eno nti wonam kase boy so e ka kire Ghana eni wiase nyina se edro aye fe ne se AstraZeneca no yeyi ede free system no mu a ebi eni ho biem ewo wiase nyina na wey enam so ema eye European Medicines Agency EMA wo mo so de betu da akirem se sana company no so akade a ene na efiti na ekuri to mikrata ye de ema obi se won fantom eye AstraZeneca no so empenfo age afiri obi ansemo a se uduru eye international market a sa marketing authorization no eni ho biemu enu nti se bu se AstraZeneca obi deba so de bewo mo a nipa kro no mu hu no amunyane sade aboa bebe wo hia kutipomponi a woda nene no na we nyina no ebeto montre so a na European Union market no wo mo ekiremu a March 2024 busumi etwa mo no ana mo betu da kiremu se edro no se eho enhye da enifaso biem efiri se company na wo mo de AstraZeneca na baaye no wonom aye foforo wo ma da adani amedro no akonanim nti AstraZeneca no enya de se ehu behia wo wiase biem nti yeyi ede afiri honomo na nsab no to fom no wo panimpa won na ye kwankyerefo a wo my Ghana apomden ba sumda mechire Ghana Health Service wodano eye Dr. Patrick Kuma Boaje yene no edi nkomo busan se doc de abani o Ghana yansu yemfa ne sen Dr. Patrick Kuma Boaje nchire mu ne they are withdrawing for commercial reasons in the sense that they are superior probably vaccines in the market. So if you're in a market that you will not be able to compete, why produce something when others will go for some other brand? And for me, that is the message I get. The decision is not because it's dangerous, it's simply because all vaccines have side effects, one way or the other. But their decision is like, look, instead of something, if someone brings the more superior and to the market, everything cheaper. Why stay in the market? What for producing going to use? And I think that, as a company, they have the right to do that. Yeah. Eni ayeti yeyi eye Dr. Patrick Kuma Aboaje wono ene penimpa na say Director General a Ghana Health Service wadano ana sanse me baaye no wono so de nchire mu asom yen ye to akasebo no so ne ye bo ede awura mu our head of technical operations at the Ghana Cylinder Manufacturing Company ne din ya de Mr. William Tete papa dia futuo kese e de Ghana fo nyina say yema ye ne na waye party sa abo owo esan say eya gas cylinders ahodo Ghana fo dodo na yusu no o kirema oha bebre na wo ho a se Ghana fo eni antumi na ho ya ebetumi akofa susanso bone pa e de abrayen okasa na wo kirem so eya manu cylinder ahodo Ghana fo ya yusu no dodo na companies ne ya e wosilia numbers wo ho a ena se wo kwa akoto a wo hwe na wo deto na se wo koto eya gas cylinder bi na se cylinder ma bi ani ho a ehu hia sa wo beto esense wo hu company ekura ekwaya ye enu susanso kura betimi akwakofa e de abrawo na wo kirema cylinders ahodo a yusu ne hina no enyina cha pa se wo yusu acha wo nsem no etese de mfie ne du epa ho pe wo maden se obetumi e de akwakosesa na se obeto atwene baabi na ne akwakoto fofrante sa de a ebetumi akofa susanso bon pa etumi e de abrawo
Emra Semtrefo ene Mr. William Tete ekasa ene wo kyerem so. Wo hwɛ sa ha hodo a ekoso na ne nyina ne se. Ghana for eme ye na ho ye party triu. Beble na ayusu gas cylinders na wonum timi di si form. Bia odi be se no kyase onfansi hwe so na wo kyerem se dabi. Ekoba ne se betimi di ho de etimi di abane senti se wo di si ba bia bomaden se. Bia odi be si no wo be pedua bi e de asi so. Afi nso emansuo engoso. Ebio nso wo de onim se o kitchen ho no na ade be si amesra ofa pie. Enya de beboa ba bia hit wo bebre no. Enya de cylinder no. Ebetimi abone senti for body na fa pie efri o kitchen ho no. Na fa homa tenten saso se be betimi aboa. Na adwuma da wudie no etimi aboa opa na mla one Semtrefo kasa no nanum ensem ni awo ise fi say etumi ehwe ekra etwiti ye cylinder na protect ye cylinder ne say de oba no say oba ha omo de proud atoto to form kama fi say odi ebibi to form e dua kukura kama bi ansa na wo de cylinder no esi so fi say wo ma o cylinder na eden esi ewia so ana ensuo so ma o cylinder no so enwo wo kitchen no wo nua benkwa na cylinder ni dibi wo de rice water si so ana cylinder ni dibi and then ma cylinder na eden rust no tembia ka say ma cylinder na eden ensi outside the kitchen esi outside the kitchen so hwe na wan fa nsi ewia so obetuma ye we bi kama bebo we bi kama na hiem ewia entumi eden embo no wo de ba ha so na say omuhu say eho atochima na mutufu a na wafa because eye pan say ye betufu wo ha na wafa since say the other cylinder na be eden ebe kofie eni awuti ye head of technical operations at the Ghana Cylinder Manufacturing Company. Nidin at the Mr. William Tete. And watching a dear Casse Bossan ye, Odum Jajumako, Modia say, Yaka, a jasama mo, my just one, it's a bepi. The Santi Monso, San Samueno, Diana Mo, a Carfanamonso, Etra Wanamusimo. They won't say far service for an Yati Mountain, so all because of a international fighters in our Yedinum. Nene, what top oil filling station. A year gasoline is no bano. A year na gasoline dano, unse game a product I use a gas nation, a year methane and a propane and a diabum and a UC. A year in so kakra a womb, and to say a gumnas a cha, a sifoma, a raste, until our name brother Nekas a young pe board be, nay and find it, emphasis to say the bear, it's me that reaction. Naka say, I'm not one say, and one bonten erasino na inside den so erase nti bo obepeja no cylinder or dan na ase anwea bi egum anya de eye cylinder de anwea gum na mum rust na ababonte no enua bi na iden aba inside nti ebesrom se ombetie de eye kan asopem no maboan afen so gas cylinder ye nyinsu more than 10 years after 10 years so discard cylinder no na kope fufuro cylinder na gas na gas content ni wo mu no se one treating year and once sun regularly it me filling to the certain level it me bas a pie so many one year nyina ye ni adeba owo kumunipa bra wa bre nyina gas a de koye aduane ma wo ma no nyina na obre ayekwa ntino obe watch ya there yes scenario I create ye no e manipa hu say o say regularly o checking the cylinder the valve and cylinder na say rustia or say meant to me so sisa na de bia wetimi enyankwa no nyanwone nso dia ye adwuma akwa adwuma so. Generally, no, this is part of the program. They chere amanfo omo ayesu momo edwuma ayeye omo hu se edwuma na ayeye no enya only ebekwa akodu janko a even accident cry is here omo so from first air forces into fast service for bawa ye wo akande a ye di twitwa ehyen no ema nipa na ewo mu no eyi omo na police for so abaye omo adwuma eni awoti ye eye odumja adwumakuo ne ma ana wote se omode afutuo ema Ghana for ewia prompt breakers ye bo ye frɛ no agemensam ana ye di free enkra pompone mantem bo fotine ba ko atifia poye atoye ene anafo ye de esom Ghana for nyina enom na ensam no ye de nam wiem sa no a etese kono mu odumase TV po na ye body rank of for them enkofo kam ene nkofo empase a yesene kase bo enso nkonsuo bo mode ya so fa wo de message ne ba ye bekenkan ne ye de ama won amo amoya amanyosam no nso ye monitor mo na etisi muso a ye de mbeba ha emu ba ko eyo odoi odi fretema de Ghana ayi woda so aya manyosam okuruma ana wo hade wo tru bi kakra wasi eyi serious e de na serious no amanyosam de Kwadwo edru politics in de wo tru ni bebre nso menkan kokura I don't know minim de ntia da bia ye ka na nso eno ana mayo madwen se ombe Bible say ositie wo we yes na follow omona for there nti e besre de ye ka no omuni suma na mwa pepepe enye NPP na support ana NDC na supporting the highen ene de obia won the choice na emom de yenkan ho asem no wo de ba wo ha ya adwen yenkan fema
de Ghana ye would so I am and some MPP ni NDC dia boy e de na wanya die onya ahwesu ni yo Mamon Belinda ana wase wa maye nyina ha wonso ya joso ana wase wo tie kase ebo ne life wa sakra de wo Adenta Housing Down Kwadwo bisa ma me se wa sakra de Linda me wo fase me misa se ya wa sakra na se dada na mo de nyame ase ade obeye mpa said wusi wo fa no eno ntira mpese me wu ntam na we no wo fa no open sa dabi wo fa se otena se na wo che ebi na ne pa bi wo ho no man no be de aka me ho usuro na udwa yes ndi se wo kosa na be ha me kwan bi so usuro na udwa ne it was for Enquires train. Doctor down blow with the free brim so ape usika ana wose limited voter registration exercise no ekoso enu ntigana ni ba bia amfa ne ho nhyem na won control ni din aha bibise kura da otro de ba ye na da bia ne enkotoma we wona abekire de Ghana fo nye hwe me to akase bo no so ye to akase bo no eso a empanifo a wonom ana Zoom Lion Ghana adwuma ku a wo sesa Ghana ball ahodo enyinaa wo mo de sama betu dwa echirim se adwuma de wo mo ye nanso Ghana fo so banti efie ne de ebekọ so amene ye saa wo mo chiremu a se eba se ye nsesa enwura na Ghana enkran titiri ahonedie enkoso a Zoom Lion Ghana echirim se wo mafam de wo mo ye sika se mo mo de bia hyem pa ma sese no wo mo de sika hyem sada so da wo mo chiremu a womo afa mrantie ene mabawa ade agu adwuma no mo a womo hwe asesa emuna hodo e won kran se de beya efi ase betimi atu e okrom ha na so kiremu a emfa ho ni adwuma womo ye ni nyina no enipa be nso abom to Brazil abom adwene mo po se efi no ana ombe kopim se wombe wo firi se womeya etimoi wo ba ye Facebook no so aye de video bi beto so ama ho se wodasani betimi asesa bola agu ni fie na wo twen ensuo bomu a na obehwe agu gatem eno ana Zoom Lion fo chirem se Ghana fo ansesa wo muso ban a adwuma no de wo mo ebeye me pa cha obra Facebook no so enye video ni bi ana daso no so ban we bi ana Zoom Lion fo e ka no wan hwe se ensuo to odasani apagya dustbin e de afri ni fie abehwe gu gatem na we enkrabe da ye meet entonton be ko so apapa yesum okrom ha no mo a na maami a wo no ana wo hwe enkitahode so e de ema Zoom Lion Ghana ayo Sofia Kudoji wada to da kirem se adwuma de wo mo ye wo mo sese nwura wo kire se enese oduru nkran a enwura hodo no be se wo ha mo chichemu aduoson 70% enwura ndie yasesa na emum Ghana fo so banti yeah bro. Asian people tell me we are collecting in Accra. Yes. We are collecting something in the region of 70-80%. So when we collect the waste, there are two: either we dispose or we treat. So when we talk about the treatment, that's when it goes to the recycling plant and we do sorting and we use the waste as a resource, using it for plastics and manure. That's it. Then disposal is when we go to the final disposal site just to put it there. And that is also one big challenge that we have in Accra. As we speak, there is no final disposal site in Accra. So when we pick the waste from Accra, we do a round trip of about 100 kilometers to go and dump it in the eastern region, Adipa, before we come back and come and collect the next set. Anyway, no ayabema, enti won't me and this of fire, Kwadwo da. Kwadwo say we no ebema. Ayabema. Enti enti me friend so fire da. We no. We say Morgan no. Mr. Morgan no. Anti efin na abanne no so na. Efin na dia de nteche awura de nyame. Na akwa no wagina ho yadan. Okon atiti o. Ohun se o mana ye timo no. We ye odo na ho. Odo na de na esi ana no am se adwade ya. Na wo hwe su ben editi Ghana ha sei ni dia eden. Say ye ho beto ye pa na beche because we koblane efin egu ho nyina no. Okon eye nipa dasani na aya na ekogu ho no. Bola hodo amafo ye na mo fiefie ma nsu oto na mo magemu. Nse akukọ woni yogurt. Na de e matete kura ne sa pani a ono no watumi atam ono ankasa. Ne dustbin. Na watam ni nyina se nsuo ne eto de ne odi sim. Obehwe agum. Ne nsuo ni nyina mfa ni nyina nkokura na ho nto no. Na de we kikire o man. Enwura we nyina nipa na ye yo. Nipa akukọ Kwadwo akukọ di yogurt. Debi akukọ de osi de kodi yogurt.
Akoko ni yogurt do de den. Anya ne lie. Ya so ne egu aso da mu. Pentecost for kakra wom. Roman for kakra wom. Sa ne tie. Ada na meka Pentecost wo dey so Oh, sa ne tie. Anglican for kakra wom. Ana yan awoyo for yan so edan. Yewom. Okonim say do baabi enyantete ya wa sori say. Say even sa vortic Roberts no. Say wonum nsuo ni wi a. But modi say obebobo wamu ama na ya ketekete na odi asho botum baabi a wo kono nya baabi a dustbin si a. Na wo di atum ente sa afa kofie. Ana ka na abefo a ka na de oje two inside na mate no pon be prapra ka nim. Na wayi e de afiri. No betumi aboa e ma oman ya siesie ma oman no emu ate. Pentecost ni she we de baye. Ebi ni mo de so na so ebi mo ya so de anhyehyɛ we no anya adwuma. For the sunshine ba. Church of Pentecost for na de anhyehyɛ we ba. Pentecost for ya. Na me ka kire wo. Kwadwo ni na praise him. Oh hallelujah. Oh praise him. Hallelujah. Oh say da bia na me na mo say manum so kura ja your friend say rubber na to form. Aje enu apɛ. Enra oh da bia okon. Am say we yi mi ama. Oh ebe bo aye. Menum so asa me de beto form kura din ma me. Aji me nya ba bia bola bi wo. Ame hu se ho ne de ade a bola na edigu ansa me de ato. Mentumi nya nto form. Di esua be bo aye. Eno betumi abo azumla nya ho ne de. Omuntumi ma se Ghana bola wo betumi asesa ne nyina. Enso yenso yenya afin ne ye. Ne yenkasa ye omadwuma. Ene ma ye monitor de ekoso me kakra. Ye monitor mra. Yopo bi obi anka the whole twemo na me strike ebrese mu me monitor nkofo bibiri me monitor mu nyina mu siwi a me dia kwa awrade anim na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu ne se etisi uso a ye do bebreme etisi uso ye do beba na ye to akase ebo no so na ye bo e dia wura Ghana mampani na adodankwa akufo ado na so ye na papa akasa e kiremu a 2024 abato ade de ma ye ba betri Ghana for mo hwe ene man kwa nkoto aba no amfa mo mampani da John Dramani Mahama na mom monto aba no fa mo no wankasa na be de che Dr. Mahmoud Bawumia esense onu kuto ne nipa Ghana for to aba na de ma no betumi aboa na nyuma pa wahye no watumi aba beto aso na dankwa akufo ade Ghana mampani e kasa na wasa kirem so uhwe mampani da John Dramani Mahama onu ya Frankatuni ede ma endi se manyoko na papa yi oba pa nyuma pa wahye afinsu Ghana mpuntudwuma hodo ode aba o mayimo ana afensu enyuma wodo wabia bia Ghana keze meburu nya adwuma ye no obagunu nyina se to esense papa yi one na nya adwen ono agaze bo watena se adwene wa hunu se o mampenda da nya de o sada pa na asem ne senti se moto bande mana obagu nyuma hodo wa ye nyina ante no Ghana fo nyina wei mane nya masumsem na abanamo kwa akoto a monto enfama Dr. Mahmoud Bawumia eye Ghana eye mampani abedi akire odi nsem wo nyina atudwa emra okopie modobura oni aya manyoko ni ma ehia ma jase otu omofo se 2024 abato ne de wa wonnim na akoto aba ede mo mpende da John Dramani Mahama de aba no wato ase no enya de na wo no pe Ghana shabre ene ye ne ye ene ne kan ko ne senti afutu ne Ghana fo nyina fanto yasom ne akoto aba na yento emfama o mampani abeje tie Dr. Mahmoud Bawumia na fesu ebrene dua ya dwuma ye no tie anya de onipa me ba me betu no wakonwa no so no a bibia me ye no so enya no fe me ntumi jamachi emma obisa ya ma ya oba wa be se na fesu ebrene dua ya dwuma ye no tie anya de onipa me ba me betu no wakonwa no so no a bibia me ye no so enya no fe me ntumi jamachi emma obisa ya ma ya oba wa be se no eni awuti ya Ghana mampani na adodankwa akufu ado yento akase ebo no eso na Kwadwo oluma akasa o oluma wapure ne minim wase adwuma pa ma ye nyina oba abese no oluma akasa pa wakasa na akasa ma me mompa kakra emo oluma bompa ma no we ne memmo ne twi mu me bo ne twi mu de asem beba emom nti mame mmɔ no onse mampani on hyada nti twi ni bebre sa nti mame mmɔ no house mu ema mampani ene bo ma no ana ogbo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ko yesa mpa ne ye eye sa mpan de mpan bono kra no am se yesi obon dodo bebre pa na se ye na o ya brumia nti no bible na ka se ye bon pa ye man nye ntia tina na so de mpan bono ngasa ne yetia ma no nti wo pede yetia sa ma musa mampani akufu ado ma musa nana se onse nana o ka brofo na edo yes wo ka twa na hyeda nyamsa enye hyeda nyamda sa sa na ma musa nana se
we are also saying or boa campaign ni idea. Yeah. Ya mo ensem man na ansa na de can be ayaka. That's right. Mo. Enti Kwadwo. Oko. Ya boy ensem ama mampani awie na nka mebusa no say mampani wo Paul Dima kodru fie na say beautiful Rebecca. Ebusa and say na what do you bring to the table? I be an answer be say. Me musa. Oko, what do you be say? Me musa. Bisa. Okay, I'm musa mra. But oh say obe bisa say what do you bring to the table lad? Me. I am a him. Oko. Oh, I hope say na na betim the answer we am a beautiful Rebecca. Oh, sir, Bama bia answer oba be pe wa asem no. Eni ma mienu. Okay. Usika asem. Ene obode mbo. Bode money ewo empem. Oh, okay. Aha. Enti say ekoba say bia ye busana sana na de sa answer we ba nyamfom so. Na be mfom so say. Eza. Na dan kwa kufu de Ghana man pani. Oye bema mu a. Ewo bema mu a. What is? Aha, anti oye nana, onye ni patu asa. Ma me say busa be. Bisa bio. Nana anti u feel say beautiful Rebecca busa say what do you bring to the table? Obeka say. But oh say obe bisa say bring to the table. But oh say obe bisa say what do you bring to the table lad? Me. I am a him. DLFM 106.9. Oko ni me say ye mame Ghana ye first lady. Aha, mame na ho fe pa. Na fi say na na do dan kwa kufu ado Ghana man pani no. O fi say die ntina na ne je ne ho oje tum so ne ne betena. Ye ne mamienu. Kwadwo sa. Na maka kira wo no. Eye sika ene ne modembo. Ede modembo. Empam. Sa. Oh yes. Kwadwo bompa ma. Bompa ma. Empire we dey ye wonko na me ba ma. Aye Pentecost for empire. Oko wa huru say. Jabotre nyabotre. Mi hu he. O dey bompa me. Me huru dey say. Me bompa ya ma adai. Bompa me. Say Pentecost for na tete me. Ti ma bompa ya ma. Ewurade ni obi na akumentwe bosi akọ na ode ne ho ade atrema. Wase ni yire jani nti wa be wire mu ha wo be sha komfu ane ne nko oduru be ri ahon so fata se ma na esa ode bonu a bonu ma no se esuru kwasia na suru nyansako ewurade ahia wo why ofu we ya media oze empa ni we media no ana na da o person man si boni ana na we say the cylinder krati asemu ya wontwe ma okra o no onye ni papa na we nya kan magi atum ogbo ndi ana mfifisa egume mo ndi kra example ko fe wa ho hono tire konwam wa hono sa punchi ne o hono kwatia no edim de otimi ye oye we nyina wi obehia we kire ho na ye nsempe ndi edwuma me ento akase bo no so na ye to ansam no eso a ensam amampani akufo ado wode kwato dwa e wo dobro epoye mantam wo bra na wakwakopiem e wo ye Blue Skies Limited baby a wo mde amango eye drink ni ade wo sensena amango na wo ye bia dia ne ade no e ho na mampani akufo ado kopie na wo bra akora wo kasa no ana wo kirem se emfinhia nwotwenie ene ma hodo a waye ne nyasam gotoa eno ntise ye to aba no e de mama mpani da John Dramani Mahama saane ma ne nyina no JDM ba wo bese no na no na eno a akutia bia nso nim ni wura yewura kanema mpani John Dramani Mahama ni Facebook wo so wo kwotro brofo tententen edeto so na nsem okan nyina no ene se one ensem a mampani na na do kan no nokre na emu okan a kire ni plan se wo ba enema hodo a won to aso a wo bese no ene krono a aban we MPP for ebo e wa ban mu wo se wo ba enema hodo a wo ba won to aso e wo aban we mu a wo ba wo bese no enso eye se ye amemwo ye de abusua ebeji Jubilee House wafa ye de abusua ana ebebu oman wo se no so ba mampani akufo ado hihye ba kon no enu nti wo ba no so no obetu ase sada nso ana sikasamo a aye wensen wo ba won to aso on protect obetu ase sada nso na wo kirem se ensema hodo mampani akufo ado kan ye efinhia empinu eni dunsia mu nanso ba ye wanfa nya dwuma na ewi akiri na wo dware e wo aeroplane mu wo se no so ba won to aso se de mampani kan no obetu ase enu to ka kire Ghana fo nyina se mampani akufo ado ebedira manim na so wo kan nsamo a monya na monka na emo no kan mampani John Dramani Mahama de wo betena ba nwa so no Ghana fo nyina nim de odi mfinhia na eyeye enu ntise ne mampani ene mampani akufo ado ana afenso no NPP fo
Womo edi ohia any unemployment ana amene Ghana fo a wo kan de akire mampani Akufo Addo se ampa wo ba enema hodo a wo bese no ebi eye unemployment aban we wo ama na amene Ghana fo afi nso enema ne bi nso ene se ene inflation akwakoduru soro nenso aban we ntibenya ho hwe no wo ba wo bese no eno timampani ekasa eye no kure enema hodo bi nso ene se wo ba yeyi ekatwitwi die a wo de Ghana dia akwakobo besi a wabo nenso on fasika ne nya hwe nenso ene wo hia ana adokoro Ghana fo a wo todokono 1 million wo besa yeso kins ne nyina no kire sampa wo ba se NDC amemu a saa ne ma ne nyina no wanto aso wo ba besa no wei ene ensem ahodo a kane mampane John Dramani Mahama so wotintimye edeto eye ni Facebook wo na wo ba Facebook no so a burofo no a kane mampane John Dramani Mahama troye wo Facebook no eda so na Kwadwo wo kan burofo no a wo say of course I will not protect your legacy of corruption, bankrupt economy, increased unemployment, and pushing more of our people into the poverty bracket. Let's build Ghana together. Mahama for Change 2024. And to over in Facebook no so we no official write up former President John Dramani Mahama so eye emuaya wade ama mampani Akufo Addo nensemo a waka no Kwadwo oko ayehu na say o mampani na danko Akufo Addo okasa wie ye pe na former president so abeyi ano an say empani so wahenkokora na ebu ni ya achia wati ase o say aka na enyo himba bunu na GTV o program bia na omuyi agro wasotwan asotwan nsa na me ho no we agro wasotwan sense agro no uko mikro muso aye wa group ya friend say Doresi Akete so nim Doresi Akete ase minimo oh ya busa Janet domi pilato foi asa wo nim Doresi Akete oh so mo na be ifo nkwan no no ye share no metumi hu so be hu pa oh nani ate obone hu se woni ne ma ne nyina Paul na ne ade wo mo nim Doresi Akete Doresi Akete ne wo de ko ayi mo ya sa friend hwem ko yumpena hwem ko yumpena ako hwem Kwadwo wa ni bia ho eno medibi me kai say wo dis agro no bi oh na den Pentecost for ya we say wo dibi that time no kura na me nkwa sore na me sha na me sha na me nkwa sore ankasa enti it came to a point ye dwane ko share baby kura we sit me dwane ko share baby ni ade a na say mudi ka ma me ye papa no bi masa Kwadwo na sema okay madam fo ba ku bi mpodi nyame nkwa kan tekramate ban dwane kwatete obi dan empoma bi akinsa na tese do na nkasa na tu ne tare hoda da ye de anim hwehwem ko yempena no a ko share ho no mo nsa na adwene bona ba de trim kutu so ehun se do na tu te pew siri tetre ma pan de ne ne nanum moja na ne tese Kwadwo na efru wan sa agro no ma ni bio Kwadwo ntin sama okay nyina no apostle nyamecha ni apostle nyina ya we se woka so we ne ma atwam asa sabra bo ne du ba bia ne ma bi atwam no ye de ye futu ma afoforo Kwadwo praise him hallelujah de wu yi secret play me na me ka kire wo Kwadwo na see de ba bia hinta bia ese ma Ghana fo no ho but edu ba bia wo timi am nwa kakra ne se ho ese de wan kasa wo timi tena se ese boni a wadie na ebra se wa wo be yi apie no medwene ho amento ase na me nim se no mre se de ntie bia no o ma adwuma ka se boss Janet so be Fred ne de aba mo Linda se nim no mantumi amfra amfo ma dance di ama medi o mo ho ya wo pa enti we no wa na we secret apie me na mayi ma de Nti wan kan no kra me secret ayu ne wo secret wa me ka chan e dey secret me ka so ta ma ka kire me se oya man se adwuma wa ide nti one ne ile ni ja ye ni se ono wo kwa anadwo nti bi wo ha e wo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne ile no da catch you ma mo me kusia yetwa kasebo no eso ne yebo edi awuramu ewa hafo honom ne nananom atran konwa wonom ewo ahafo echiremu a frakatuni edi ma MPP amanyokwe Dr. Mahmoud Bawumia papai ne modempo ane hyehyɛ pa ode gu akwam de ma o magana no eso edi papa ne senti wonom abona baso na dwumadie kese pa ekoso ewo go so a eno no ewo ahafo mantem no me honom na Dr. Mahmoud Bawumia ekopie na ode nani so ade huru nyina
ekoto na nanu matene nkwanwafo anim so wona de wonhye pa ana afin so MPP abaye ta kwanwa so nhye pa de gu akwan mu no oba beboa pa ma ne ma etimi akwede magana nyina ne senti se yeto aba mo nsa na ho enkoto aba ne family pa for no momoden so betumi ato aba no de ma ono Dr. Mahmudu Bawumia MPP yaye so far ya boy to my yenye bibia apa you need say challenges are seriously across the world but notwithstanding the challenges no yeah government no yeah better than the notwithstanding the challenges we share job creation over 2 million jobs 2.1 million jobs the highest of any government 2.1 million jobs. Notwithstanding the challenges, we have created more jobs. Any awuti ye ayo mampeni abedi ya Dr. Mahmudu Bawumia. Enwati ena eya ahafo regional chief ne din ade nana ansa ede bedu. Ono so tirema Dr. Mahmudu Bawumia papai. Abomade papa ne senti one de ohunu sei adwuma pa obo no wonkoso a enyere no na afenso. Akoya hodo asase ye ahafo potemo no mo no homoden sei no so obetimi aye se be ye beboa na bato aye ba betue no Ghana for etumi ato aba no ede ama no. Yes so waka wonsem yate. Yes so ye she obo se no bia so. Na woni msenga mfo de e se ya de kese pa eye pa. Nti ne be se imamfo no se mo kudu fi a edifi le ko mamo na. Mo so ahamache edifi to efo ko na mo twetas ba na mo ni tini na aba na ye ba beto no ye be ba aba no biwi no na alaji doctor. Enia wuti ye eya president Edema Regional House of Chief Edema eya ahafo region no ne den ede nana ansa eduba ene na wote ye no eno wati ana eya omahima Edema Bechem traditional area ne den ede nana adwoapo eya dwamana se wo toso mienu ono so kirema Dr. Mahmudu Bawumia ojudi papa onde onimu se ahentare krampo de omadi kan ede asha odada ne nyina ne se Koswana akwan hodo ase no bamade na beye sebe yo betumi anya nsampa bi akade akire meburu no no etimi ato aba no ede amawo president de wanya wi de chema kara na wanya wi ye de amawo danso ye sraw akwade de 6 months ye we ye ni be sraw mom nya baye na pa se agono so ye man for ye ka sa chro danso ye nya so bi aka sa chro ho a ye ana e ha de kakra ye sraw yes, minister ha. Eni awuti ye oye Bechem hima ne din ade nana adwampo dwamana sewa otoso mienu. Eno wati ena omahene de magoso ne din ade nana akwasi bosompra odikan. Nana etirema Dr. Mahmudu Bawumia ene mpiramanyokuo no. Wanom abo adwumade pa na omoso ata wono machi. Na de oka nyina ne se omo no homade ansa nchese pa de agu akwan bama ni nyina ya adwuma na afin so omoso omaba mo homoden se de tie bia no omkokro motiri power no obetumi de atoaba e de ma MPP amanyokuo no vice president Lumba ya adwuma se me de mekan se contractor bana ekwan bana contractor nka ho a me ade amepe vice ni mai e ya pe o bana contractor di kan ho so nti ya basre se mai nyina so ya moa na no mo a ya be ya adwuma we wo no ya fa communal labor moa contractor because ye here de nte titona bia yanso ye movie e mrantie no kokwan so se data no ya ye de mrantie no kwa adwuma e ba kwanta mama ye nti minim se ya kan na no se de ye do e ho ha bia betuma firi go so betuma ka so all nyina ye mra eni awoti ye eya omahene Edema goso nana akwasi bosompra odikan abakan apom tesen nyankopo adom ne ho ye na ho so e nyame adom yera nyame Kwadwo so hu tesen twedi ampo nyankopon wo hu memobo unim de ntia me busa mo se mo apom tesen no dabi abakan ohene wo hu aha won samu a obeka wo hu yeah eso ohwe ye sure ye nananom ka asem bi se wo de wankasa won sa benkum epagya usuman a abontin so ni de nan ana boto twene ebebo ato a kyene you see ye hemfo ne ya hemanfo amokrom ha ye ntimi ntumofo ne wo ye kasa a kyere mo the moment a mubehunu vice president mubehunu president mubehunu politician mubehunu mahama ensamo amokeka no muhwe ni yie se ohini tim ka se president ndie wadi awie wahima ka se abane de wa ni dada abakan it's very sad because okun
ye nyina ye nim say nya hemfo no ensi se omode omo hyehya amanyosem because amanyosem no kasem twi ene kasa bia nse ne mfata ewo mu no nti no na de bia ye expect say ensi se nya hemfo no ede omo hyehya because eba ne sa na obuo ni dia ye de ma omo no ebe ma kwan ma these politicians no any even political parties na chitafo no enya kwan akasa de etia hemfo because so okoka sembi de for political party bi hom na opposition party ne feel say bi anko ya amfa mame a ema na chitafo no kwan mutumi kasa de tia o se edane nso a oba victimize o yes sa na tie intino okun ya be se nya hemfo na se na nse no politics ne ya omude dodo because ebi mu so epie o mahama ni mu a omo so ka the same thing no oh mahama wadi awie president ne obesa bedi ni akan wahini o wahima o wotie nsemu anananom yi ekekeye a ai mampani de wadi awie wahima wo vote ye ba akopɛ wahini ukokuru mutie ba akopɛ ye nkasa men nkasa empo se wo ye odehie unya metena kunya no so wahina na so wahima na sa wo ye dehie a enu nti na nananom se wodehie woni ayensin wodehie woni agro wankwankwa anuase firi se the moment a wo bedi agro wankwankwa anuase no wo de wano betoto nkofo num ye beka bia kire wo bet wo hene de wo kan enu ntina politicians na mumu a na mubu afu nanso mo na mato moni monyam Kwadwo okon wo mo na ato moni monyam nansan ehimfuri bi bu afu sai ada na mampani commande se wo hene bi nsore nchia no mo na mato moni monyam se me ye mampani anka mekoso a commande mo mekasa mo na fom kra na metietiam so bi se mo mumu ho ye da what we can oh say when forecast me say edua ma no ho kwan a ene wo dolu mu enti no se be ye betimi abo na ani dia hodo ai se fata se Ghana fo ene mpanifo ahodo de ma ahemfo no omomode to mbebo ho ban because eni pa ni nyama ya de kitua bi etofom a ede se sebe ugalia na se chese si chire bi ahwie gu anwe wontimi nsese bi sane sempo wontimi nya ne se de opeda enti we de onum se ye no se bi yentan bia da bi ye kan play ana achire mpanimfo se be ye beboa no ommoden dodo na etie wo no no ye hwe de odika ne nante na yesu atu bia ye den edi wo no machi enti ye besere se na omutwa no mutwa se beboa ye de wo betimi aka ne se mampani ana mampani abedi achire ye kwan na anya ne bomode so be ya mayen wo hene de ya desrede tiawa simple okwo se eba se omampani aye bibi na eso omani a obetumi aka so ade a waye no eye eso ye ni me hu ni se mfumso obi anya den me hu ba se obetumi de won se su kuku aka se ye hu se abano kura wi ni da se what take size anka se o ye politics se we declare abano kura wi o hene ni o himai wo ma declare wi enso ye wo National House of Chiefs na hanu adin kura free so na ba ya se mo oko yembre ni ti no yanko apakan yanko enokra de yanko no straight yanko right abusia mrewe do say agudie mo nsama wakase boy so no yade ebeto aso ma na wo ni akọ ene nieba ewa agudie mo nsampi na egu yempron so a yade ba nemo mo ni edi tie sa wote no na edi kase ye kan abusia ya baba no a yade ba Ghana nsam and of course nkrofon kroso de wa latest any exclusives ni ya baba ni nyina no a abusia yade eba bedan mi amede nsam na ba dia meje so no ya yesu aro de hye apakan gh the blessed king Temswano, Messi from the mention, some Nasim Fanfifi, and from the mentions here, and from Ghana, a 4x100 meters relay team, no, or more Akachina Danwada, and Omokopium, our Bahamas, and not world relay, no, a consonant to me qualifier omukopium our Paris Olympic game na say na in the relay team no ababonten abekasa say ne so metumi akọ Paris no na omomone mo akoso ani dia omuhia financial support ministry no any stakeholders no emphasica enter machi na omontumi prepare very well say na be omukopium our Paris na nyama ebetumi akoye edi amam we any adesede a Ghana 4x100 men relay team no edi abetu dwa ndewie mede ma
now na ebusua wafu zombie under 17 Cup of Nations no enchebia no ebe shase o Ghana ebe start May 15th ebe to musa akwa kwesi May 28 eno na head coach erima Ghana national under 17 member ni team no Laye Kingston waba bonten abe kasa se ne mrante no aye ready omo ye eager se ombetumi abom first game ewo under 17 wafu na se na omo so omo ntumi ntwen kra se Ghana for abebura stadium ne ma na nde omo bo first game o se omo ni begie pa we ne nsema Laye Kingston ede atudwa yede ama na wafu zombie no in the group no se enete Ghana ye group A ye ne Cote d'Ivoire Benin enebebo ena group B no so na ye Burkina Faso Nigeria Togo eni Niger ena wo a yede wonsam ede to anim na ebusia menkai obia ya on the May 9th 2001 23 years ago and a has any kotokodi game bi eboni ewa Accra Sports Stadium ekoya yo wosema nipa maku 127 and a ehwe omonkwa esane Stampede esi ewa Accra Sports Stadium na sade ne de yanka Ghana for ya Ghana Football Association ere nkra taba bonti ora keti yeso kreko and a ediani makrata ne by omuchuma omusi sade na esi ne de omo hwe nim se bi betumasi biam da ewo Ghana football mo endero omo hwe omo nkwa nyina no omo ya akogye fene sende no omo de omo na AC fam se na se to trust na yekoso ewo stadium sawodo no ombetu ase na sa May 9th no ebi NCBM enti according to GFA no omo say never again and as a May 9th incident no ebi ebesi ewo in football mu biama yere won some atwanim endra Ghana Premier League one game ekemo Brekum Chelsea etrafie Brekum edwoma no sa Emma Hart ekochi omo ebo meka pole miensa omentumante Hamza Isa Linda Ntange ene Kasim Sise ene to ntra miensa no ede Emma Bobokwa ye friend Accra Heartfolk enam so Emma has every abeda 11th position Ghana Premier League table no so omo 38 point yere won some ede to anim after the game no ena Samuel Brodu our head coach Emma Brekum Chelsea ekasa ose ndra ne mrante ne modeboro na wo fam ankoye baku sei eno achi nso no chances omo create game no mentumi utilize chance no enti na ndo a haso folk achi omo bom eka pole miensa mentuma na Abubakar Watala head coach Edema Heartfolk Boboko no after the game no so kasa ochema wasi game ne de no ni so ombetumi ewini na mom sa ombehye 3 goals ne de wanda anwen ho ensuzu sa so ombetumi ahye 3 goals na mom game ne de na onimisa kwambia so no ombetumi ewini Abubakar Watala head coach Edema Heartfolk ena watene nkano Salim Adams enso defensive midfielder Edema Heartfolk Boboko no osi game no determination yankasa ena omdi wura game no se kwambia so no se Brekum Chelsea omukom atwibodu a efi wiem kra still na no ombetumi ahye mampampa ena ndra omutumi kwasho osi goals no kra no na nkensi se miensa ese nkomo hye Chelsea beye enum na mum no miensa no omode aspe we ene nsema a brand friend Salim Adams ade atudwa yade amao a brand friend Eric Donko former defender Edema Kotoko si a brand your friend Richmond Lamptey osi akan Edema Bobokwa your friend Kumasi Asante Kotoko si a brand no or your quality player na in terms of skills no or the rebel to legendary Stephen Odon we ene nsema Eric Donko ade atudwa tew ewon crofon cross no endra UEFA Champions League semi-final second leg no one game etodwa was Santiago Bernabeu no Real Madrid etnafi ene Bayern Munich ede bani game ne kwawie no na Real Madrid last minute omasa kom attribute efi wiem asa ye omo magic ni biem omache Bayern Munich abom eka pol mienu emo matimu bia baako on the 68 minutes na Afonso Davies share first goal edema Bayern Munich na game ne Bayern Munich ni so mawie kura 88 minutes and in 90+1 era Joseru share 2 goals edema Real Madrid 4-3 on aggregate no Real Madrid to qualify Champions League no omakwa kopiemo our final sa the final is set Borussia Dortmund and Real Madrid and Ebebo June 1st 2024 our London and as our final no Ebeko so endra conference leg no semi-final second leg one game etodwa Crabridge etnafi eshebako Fiorentina eshebako 4-3 on aggregate no Fiorentina qualify omuko piemo our final of this year's conference nyami adumande 7 p.m. no Olympiacos and Aston Villa Ebebo first leg no Olympiacos eshe 9 Emma Aston Villa
Villa etimumie no UEFA Europa League no semi-final second leg no ene ebetodwa Atlanta any Olympic Marseille about 7 p.m. First leg no ekoye 1-1 and a Bayer 0-4 Leverkusen no better Germany Bay Arena normally AS Roma edi aboni first leg no AS Roma etnafie Emma Leverkusen ekotwa ma kamienu a omo entumi ante ebusia yenyina we so na gudie mu nsema ye baba no edebro na ebusia yemfansi nyame adoma nwumre ye beba na ye de pina ababeto aso de amawo mi amede agudie mu nsema edeba dia meje so no eya yesu ano de hye apakanjh the blazekin over to you Okogyeabour praprechire ni ansori so mera se ebusia ye praprechire ye buka sebo no ni kom sei epon yemfasida Emma champion Kofi Taylor won na de ko Facebook no so ma onya bihwaye Emma wo de wadwe nkyere so eba ye da se Ghanaian na akenkanfo nso a ye beje breden sem ne bra wo no edia meje so eye Ghana stakatia mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo enitia ogyen oboja DL News.